Yoksama salni azadika amrit mahotsabh rwksai phasala mon hati twikormo sakam nogo kathalia rwng nokhalo khobwi kwbangma thaio Swacha Bharat abiyan samung bwtang khwlai Holy Cross SS rwng swrwngnaijwk salo swrwngnai khano tebo thangsa rina bagwi samung bwtang manjak MLA Pramod reang bini logi tongkha edisi hati hamkrai mothani tangkrak monoranjan reang chittoranjan debor mano khobwi kubuni adongrok. Amrit mahotsabh we are celebrating all over India. So this is part of that azadika amrit mahotsabh. So I think Holy Cross School, Twikormo High School, and committee of this market development for taking such a good initiative that all over India the cleanliness is going on. So I would say that if we clean, we will clean up with heart and soul, not just to show to the media or to show to the public. So jotono kha kamyab hayo teyo je chongbo cleanliness drive 75 years independence ongtongo bo azadika amrit mahotsabh ni to ye kya ba part se यो सुदो तीन दो मोनो बाजारिया सारा त्रिपुरा सारा भारत तो से क्लीननेस ड्राइव चले तो ताऊ जो 3-4 जगह क्लीन खेबे तो कोनो चले तो जरा रो क्लीन खेने राव खेखे कामागे खेलाई दे खाबायदि खेलाई दे जस्ट सो उता खेलाई दे मामखा चिनि 75 इयर्स इंडिपेंडेंस जोंसियो जे लाख ब्रो थैमन परिसे ति जों पताका फमायो तिंबो आजादी नि ति जों तुम फ्रीडम ति जों काउ सामैमो फ्रीडम ति जों हिंमैमो जे चिंबा थैना रंबोसे थैना थै थामब्राला माबो खेनमया किन्तु तो चोंगरो जे सुजुग रे माबो चों मा खेनाय चों खेनो तो बसिनो जतनो हामबाय।